Lucky Vlog! Ita, ta nag-flighton ti asawam Antonia. Rumbang kuma nga aginot ka. Tanay, ado ti utang yu arumbang nga bayadan yaw. Wala nang amok ter aramida. Ay, palpalagipan ka lang. Agrigrigat ti anak ko iti adayo a lugar. Iso arumbang at agipatgam dayta. Wala nang amok dayta. Di kay agdanag ta amok tagimped. Nasaya at launay. Agkinaawatan ta, no kasta ti arabidam. Naimbag ka pa'y Antonia. Nadonyakan. Adan iti abroad nila kay mo. Agawat ka ni ti dolyar. Wala. Ay na. Napatgan matlaangan tinabayagan nga arapaap ko, Joan. Ti agbyag ananam ay. Imbag ka pa'y. Di ka agdanag. Paranudan kantuan. Wan Agyaman ako na inukasta. Kunakon ka tadinak malipatan. Uray may sa ti karoba, nukaskan ka. Wala. Di ka agdanag, Joan. Taparanudan kanto. Wala kay. Ay na, agyaman aktadan pawit mo. Wen bakit? Kahit bayadam dagiti utang tayo Uray inot, basta maksayan. Wala kay. Di ka agdanag. Sige. Hinggan to irwar iya bangko. Dakkel agatad dayjay. Dakkel ti sweldok diti Korea. Wala kay. Ay na! Makaigamak matlaangan iti dakkel agatan. Sige laang, kaaruba. Mangan kayo laang. Amukat kay talaang amakaraman kayo iti naimas asidaan. Iso amangan kayo lata. Awan, makan tayo. Libre ko naman. Ay, ipusan tayo at makan. Wow! Ay, paborito Ipusan nyo lata. Ala, mangan kayo lata. Okay laang kanya. Ngemne Yaman kami. Alwadan nyo laang. Amangan numaltutan kayo. Di kay agapura. Kasaan kayo amaawanan. Paborito ko. Di yumat ipadlaw maitalaang amakaraman kayo itinaimas asidaan. Imas. Wala ka. Basta kinangag ko abalikas ni Antonia. Ngam saan nga italtalok dagiti mangmangan? Ngam siya? Masurunak iti imbagana? Ngamin, oray kas-kasano, makaramraman tayo mo iti naimas asidaan. No, apay ngamin anapan ka pala nakipangan. Katuin awan mo't dakas na ta inimbitar nakmat. O, dinapan kami kadagiti anak ta. Katnabsog kami adapay inyawid mi asidaan. Iso asaanak nga agluto ita iti sidaon tayo. Nalastog ita ni Antonia. Taaddan iji abroad nila kay na. Madimat lang tinalastog bakit? Tawan tinasaya at pagbanagan na. Adamot paglastog na. Taado itan ti kwarta na. Uray pay. Iswasi ka bakit? Adaman ken awan kwartan. Di ka aglasto-lastog. Tawan tinasaya at pagbanagan ti tao alastog. Saan anasaya ti inaramid mo, Antonia? Agasam ta nagpakan kagayam dito'y balayaw, idi nakaawat ka iti pao iti asawam? Anya nga iti dakas na iti dayta. Panagyaman la tinaramid ko nanang. Nakaawatak iti pawit ni Victor. Iso arumbang ngag-blow out Kinalastog daytan. Nagpasikat ka adagusan. Idinto ta damol apaw iti asawam dayta. Di mo pailain bayad iti utang yaw, tapno naksayan kumamad. Nagbayad ako na. Nawadwad timpaw iti asawak. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo. Saan anasaya at ti kasta arason, Antonia? Imbagak matkan ka nga, gimpod ka. Ay, makauma kayo mat nanang. Ay, gaputa anak ko ti asawam nga agrigrig at iji abroad. Asawak ti anak yo. Iso adi kay ungat nga ungat. Taat adda asyak ti adda karbangan na, tasyak ti asawa na. Lastog ka talagaan niya. Naglastog ti panagsungsugbat mo. Mala, tapno awan matmakon ko nayo. Ikan kayo iti kwarta. Saan aday tati inayak diti balayaw? No di ka ti umaymanen mang palagipken ka. Gapaw tapasikat ka ataaw. Nalastog ka! Sige lang.
Uminom tayo. Kakaiso ng ado ti kwarta kita. Tanakaawatak manen iti pawit nila kay ko. Una, libre ko naman. Ngam kita Antonia, ang mga numaibos ti kwartam. Gusto kong tisaggay sa tayo aboti ti ara. Ay so, sige lang, Joan. Di kagdanan. Siyak lang arutin ti agilibre. Saan mo't asika ti agastos? Sa bagay O sige nga Rod, uminom tayo. Agat arak ka simbang Ang ilibre nga Rod ni Antonia iti inom. Ngam timim-timak laang. Napan kami ija iling, kat ijay kami nagiinom. Maditikas ta nga ramid mo madjuan. Sa nagaputa libre kat gundawayam mo ten. Idinto ta amumot ang maditer aramidin na. At damat ngamin makunana no jak sumurot. Saan abali ang tapal palagi pakmot ni Antonia? Uray pay. Basta saan ka na sumurot pay, nukas ta nga awisan na ka. Mga naman, iraman kanto iti dumteng aparikot da. Parikot! Wen, makikita kon bakit? Addan to dumteng aparikot da a pamilya. Gapo iti kasta nga ramid na. Imbis nga agimpod, ngam saan? Takanayon nga gilibre iti inoan niya laditan. Awan may busti kwartanan o kasta. Anya, babaunan ka dito'y balay da Antonia. Una na. Taada pa'y gaya mon babaunan na. Manaw, titangdan mo. Taluribo na na. Ay, Marigatan ka nung amin iti trabaho dito'y balay da. sa dino nga Rod itati ayan ni Antonia. Rimormat na na. Nakapulas. Nagsiksi arim mo rita. Anya? Mangan tayo lang. Ay na, nagpawit manin nila kay ko. Kalpasan na, paspasyerta ito. Swerte kami na nagbali na kayo mo, karubam. Parang kami ang mailibre Okay lang. Aduman ti kwarta. Dunya ka nga minita. Bagay mo One friends, iso asigi lang. Ibusan tayo ti inlasin ko a kwarta. Abusbusan tayo ita. Sige, mga to. Agyaman nak, tanalagip nak nga inawagan, Victor, anak. Kaya't kayo lang matakumustahan, ananang. Damagag ko man inted ni Antonia di para kada kayo akwarta. Ha? Nay, apay, adagayam inted mo para kanyak anak ko. Ketuan, inted na ka din nanang, 5,000 dayjay. Imbagak nga ited na kada kayo, tapno at damat igatang yung iti vitamina yung kinitatang. Ah. Ay, awan pa'y inted na, anak. Katjak mo, no naibusan ti impaw it mo a kwarta. Anya? Adda ka di aramid ti asawak nanang? Gastador ti asawam. Katjak mo, no nakabayadan iti utang yaw. Kaslabak nang ita ti asawam. Kanayon na nga ilibre dagiti gagayim na. Tadjak man amaw, imadumatan ti gagayim na. Saan pa yan nga agtrabaho ijay balayaw, gaputa? Addan babaunan na, nga indala na. Ka 3,000 pesos ti makabulan na. Awan kumaparikot iti dayta anak. Gamay na. Ibusen na ti kwarta. Ipapaay na kadagiti gagayim na. Nana, udno ka di daytang ibagbagayo? Inanak. Ken ammom ti ugalig. Siyak jay tao adjak kayat timang padakas iti padak a tao. Nana. Ala, makamu kalatan no anya ti aramidam, Victor. Gaputa sayang laeng ti kwartam. Ayan ti kwarta para kanyak, Antonia. At dagayang 5,000 na para kata kami ngam apay adi mo intad. At dakit di mo? Inawagan nak ti anak ko. Isoayag mo tayo nakon. Ay awan, ulbod day diyang anak yo. Nagalas ka ti ugali mon ana ikamkamang Antonia. Anya? Ha? Asawa nak ni Victor. Iso asyak ti ad-ado ti karbangan na iti kwartana. Tada kami ti pamilya na. Ay, talaga analastog kamot anya. Awan pa nagbabain mo kada kami anaganak ti asawam. Gaputaman nakibiyang kayo launay. Ha? Limastog ka talaga ta nag-abroad ti asawam.
Ngam awan tinasaya at apagbanagam no kastamlaang, Antonia! Manipod ita, saan ka napauitan iti kwarta, Antonia? Ninanang lang ti pauitap, taison ti agbay ka dagiti utang ko dita. Anya? Ne, apay ngay, saan ang mabalin ti kasta? Agpaysuman, kan saan dagiti impulong ninanang kanyak, saanen anas kan dayta. Basta ison ti pauitap, kat ipainalangan dagiti kasapulan nyo. Anya? Nga mapay ngay? Awanen pa nagtalag ko ken ka. Saan lang ninanang tinakasaritak maipapan iti aramid mo, Antonia? Iso nga awanen ti panagtalag ko ken ka. Saan ang mabalin, Victor? Siyak ti pauitang! Siyak ti asawang! Iso asyak ti pauitam iti kwarta! Pinapanaw ko ti babaunam, Antonia. Awan mo't maipaswildom kan kwanan. No kayat mo ti maadaan iti kwarta agtrabaho ka. Tasan ati kwarta ti anak ko tinamnamaam gaputa pulos adi ka ikan. Nalabas kayo mat nanang! Ay, agtrabaho ka tapno adda kwartam. Kat no maipapan ka dagiti anak mo. Siya kon ti makaam mo kadakwada. Basta agtrabaho ka. Ngam no di mo mat kaya ti manggad, addakan ka. Ngam awan ti maitid ko a kwartam. Gaputa kompleto ti gatangag ang masapsapulyo. Agraman bayad ti kuryentiyaw, siya kon ti makaam mo. Anya? Awan tinasaya at apagbanagan ti kwarta nga ipatpatulod ti anak ko, no sika ti mangigam. Maikisap adi na oras, nga awan mat sirsirbe ti nangaramatam. Astalatan at aramidon tabak. Angam no adapan nakabalin na. Agyan kadatan dagiti apo ko ta. Tapno datan ti mangaywan kadakwada. Wala alakay, kasta ti pampanunutag. Baybay antan di Antonia, tapno agsapol iti panggadan na. Ay, naglastog da dya manugang bang. Kaslabak nang. Agasong takanayon na nga ilibre, dagiti gagayam na. Ako namnano isot nagbambanog anang guard. Wen nga rod nagalas ti ugali na. Ay, lastog at taaw. Iso ahusto lang ti inaramid ti anak ta. Asikan, ti pauitan na. Kahit si kamatan ti agbayad kadagiti utang na. Kan, si kamatan ti mangidulin iti bangko kadagiti daduma pay a kwarta na. Iti kasta, saan aman anaw? Waun lakay, kasta ti aramidag. Tainto nagsubli ni Victor dito Pilipinas, maragsakan taon, tanaornaw ti impat patulod na. Ayawanin, Joan. Talaga adi na kung pauitan ni Victor. Talaga ada katugangak itan ti pauwitan na. Ay, Ayawanin, may gama ka kwarta. bidot mo ngamin talaga, Antonia. Agasom, day talaga libre ka dagiti kagayam mo ti aramidam. Di mo pa yan maaywanan dagiti anak mo. Gaputa ka na yun ti irurwar mo. Madingamin ati kasta. Ay, masurunak iti katugangak a babae. Basol na dayto eh. Kanunungak ti katugangam, Antonia. Anya? May sakmot idi nga inliblibrem. Ngam na panunot ko abidot ti isusurot ko. Gaputa pa ng gundaway ti kasjay. Anya? Kan husto ti kuna nilakay ko a pagsasao. Tinalastog a tao, awan na saya at apagbanagan na. Kasta itan ti sawom kanya. Idinto tamay sakamat an nairanod iti kwarta. Iso nga ron nga ibagbagak itan abidot ti isusurot ko idikan ka. Nang runa pa'y taamok adi mo nagbambanugan ti kwartam. Sorry tamay sakmot idi anang gundaway iti panagliblibrem. Ay, kasanuak pa itan. Talagang awan kwarta. Taninanang itan ti pauwitan ni Victor. Kat dagiti anak ko. Kayat damutan ti agnaed ijay ayanda katukangak. Diagsapol kan iti panggudam, tapno anda kwartam. Saan akayat ni Antonia ti agnaw dito'y balay, Victor? Natangig payla ti asawam. Hay! Lastog talaga. Ngam awan mo't nga rod paglastog na. Nanang, Adan dito'y dagiti anak yaw. Kat didan kaya ti agnaw di balay yaw. mala, makamu kayong arodan kadagiti anak ko, nanang. Agtalagak kada kayo. Wan anak.
No pa'y kasta, saan kumat nga imutan ni Antonia. Gaputa ibagbagak mat nga umayon makipagnaod dito balay. Tauray sarsarungkaran na la di balay yaw, ngam di na mat kayat. Di na kano kayat, makipagnaod ka na kami, taman nakibiyang kami unay. Ngam di kagdanag, Victor. Taikak tulat ta iti bagas kad si daon na. Nang runa, no awan pa'y panggadan na. Nanang, pangaasiyo tasaandak nga imutan iti kwarta. Bagas kan si daon laeng timabalin ko nga itadkan ka, Antonia. Agtrabaho ka, tapno ada kwartam. Kasanon dagiti anak ko. Ay, saan aparikot dayta? Ta saan ko ida baybayan? Saan akasken ka amabaybay am ida gaputad dayta agiliblibre kadagiti gagayem mo ti aramidem. Nanang, Agtrabaho ka mat tapno da kwartam. Tikasked ka alastok at taaw, awan tinasaya at apagbanagan na. Isu atap no agsayaat ka, agtrabaho kan, kat agimpud ka. Ditan gagayem tinaggibusan ti maysapay apakasaritan anaa daw iti pagsasao ako nana. Tinalastog a tao awan tinasayat apagbanagan na. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! oh, Ate Cecilia, padiguan kay ti adobo a baboy. Ay na, nagadumot tanday talanda. Una, tapno umdas asidaan nyo asa nga pamilya. Ado nga min ti linuto. Ay na, agyaman na ka. Katawatam nga roden Ay katwan Ay na, adamanan si Daan me. Ay thank you Okay laang. Ala, isublim tulat tanday tamalukong ko Ay wan ugasak pa sakbay nga isublek. Ne, nagbanglon dito si Daan, bakit? Ay na, wala kay. Impadigo ni Landa. Kukuha kami ng dito isang malukong asida, nanay. Ay. Di mo bukudan dayta Ado dayta. Pagbibigayan tayo. Ala, ipasidamlatan dayta. Dayta natin ti si Daan ta, bakit? Ay madi Oy, boying no adda na ima sa sidaan, di mo bukbukudan. Nalawag. Saan lasi ka timangan? Wanan. Malakit din mga tayo. Lakay. Hmm. Agswildo ka. Hmm. Inakmat makitsenda. Tagumatahak man mo titinaimas asidaan. Agrenek tayon to nga agsida. Ay na, ay apo. Nagdagsen gaya, tuloy imot ko. Nagadumot nga may tiginat-gatang ko. Ay, mapuno lakit di tay ref me. Ipakumboy ko man langay. Oh, Cecilia, nakitsinda ka matgayam. Ay na, nagadumutan day taginatgatang mo. Nakumpuno day tadakkel asan dibag. Ay, kawan Naggulpi ako na. Tanarigat, agsubli-subli dito'y tiyandaan. Ay ngam siya, umayak lagumatang iti bagas may. Taawan mo tin maisaang may. Alang araw, panawan kan dito ya. Tainak iyay paggatangan iti bagas. Ay, huwan Bananak yo. Nakita na anak itiyandaan. Hanggang, nung kaapadigwas iti karne. Naglalaingan nan ngay. Lakay, nakaluto akon. Ingkaya ba nang dagiti anak ta? Tamangan tayo. Wan, bakit? Agori ka. Di mo ka di padigwan dalanda. Saanan? Si Daan tayo kit din. Ne, papay ngay. Padigwan mo't para manam di talinutom. Saanan? Nunatang kumatisida tayo. Iso, padigwa. Kanayon na kamat apadigwan iti karne. Uray man. Sa nabali tadyak mo't daw dawatan. Ititid naman. Maditikas ta bakit? Padigwan mo't ta kasta kayo lakit nga rod. Nyagpipin na digo. Uray man. Ala, yung kakat ayaman dagiti ubing. Tamangan tayo. Ne, apay ngay. Di ka nagluto iti karne? Urayin sagpamula ko iti nateng. Ay, urayot nga rod apadigwan nakita ni Cecilia iti sidaenda. Amok akar ni ita ti sidaenda. Awan mo't mauray ko. Kaano pa'y mat pinadiguan na ka iti karne? Ha? Awan mat ti malagip ko pinadiguan na ka iti karne. Pasig mat anatang ti padpadigunakan ka. Ha?
Unan niya. Ala, agluto ka iti karne. Nakitsinda ka nga ro iti naimas asidain. Di pa sangwan na kami mat iti naimas. Alawon, mabiit lang arod, tamangi prito ak iti pork chop. Anya, itad mo kanyak dagiti akaws ti ubing landa? Wenlita, tasaanen nga umanay ka dagiti anak ko dagita. Nagpipintas na pa'y lang, mat. Ngam apay nga ipadawat mo. Alaam kit din, para ka dagiti anak mo. Itad ko kumakin ni Cecilia, sanang, si kalatan ti pang tada. Agyaman ak nga rod Isupay nga isuot dagiti anak ko. Nang runa dagiti bestida, nagpipintas pa'y la dagita. Naumang aminan tay anak ko iti bestida. Ti kayat na itakat pantalon. Iso nga ingatanga ka. Sige. Agyaman ak nga rod landa. Intad ko amin kinilita dagiti kawas dagiti anak ko nagpas si tanda. Sayang matnoy belang ko. Kat nasaya at Ay, itad ko kumakin ni Cecilia ngam. Sanang, di na matlaam mo ti agsupapak. Anya, di na mo ti agsupapak? Katuan na. Kanayon ko apadigwan iti sidaan. Natang, kan oray karnay. Ngam siyak, di nakpay padigwan mat iti karnay. Nga oray iti maminsan lang. Ha? Iti naminsan, natang laang tilinutok asidaan me. Gaputanam namaak apadigwan nak ni Cecilia. Tanakitak nga main anak ityanda. Ngam ay na, agor urayak lakit din iti ipadiguna anaimas. Ngam awan mag... Anya? Iso ang masurunak. Padpadigwak mat iti karne. Ngam siyak, dinakpay mapadigwan mat iti karne. Apay nga men, amang namnama ka, apadigwan na kamot iti karne. Tapadpadigwak nga rod iti karne. Di kasta kumamat karamidan na. Kunana iti pagsasaoan niya. No mangted ka, di ka mang namnama iti supapak na. Ha? Saan na kamot apilpilitin amang padigukan kwa na iti karne? Ha? Si kamot ti agdisnodo iti kasta nga aramidam. Di namot kidkidawan kan ka saan aya. Ngarod, saan ka amang namnama iti supapak na? Iti kasta, at ado pa'y abindisyon ti sumangbay ka. Kasta dayta, landa. Ha? Ay, no kastam laang, mang parnuay ka iti apayo adwa. Kwa? Saan kan nga agpadigo? No mang namnama kamot lang iti supapak na. Tamad iti kasta. Aramid ti awan manak, nakam na ti kasta. Nalabos kayo mo't na. Pudno ti kunak. Saan kan nga agpadigo iti karubam? Ta saan mo't la si pupuso? Ti panangitid mo. Ika basair iti imbagak Cecilia. Apay, imbagak aya nga may napatigwan nak nilanda. Saan akasta? Ti aramidem ket amirisem nga min ati imbagak. Amok na. Tadamot panunot ko. Mawatak Wan, maawatam. Ngam di mo kayat nga aramidan. Ngamin, imot ka. Ha? Ammo mapanunutan dayta. Ngam di mo la kayat nga aramidan. Gaputa, imot ka atao, Cecilia. Apay ka dakas tatibagbagam, nana. Adakan ka no tagidaksam. Ngam siyak, kayat ko laang ti makatulong. Imbagakan ka day tabanag, tapno amom ton ti aramidam, inton sumarunaw. Ano maikan ka? Rumbang matang amom ti mangtad. Anya? Kastala ti biag, Cecilia. No maikan ka, rumbang laang amangtad kan tumet, kasjay. Kwa? Kasta ti aramidam, tapno awan ti gumurgurakan ka. Ala, yig mo nga rudan tay gatgatangak aso ka. Tay nakagluto, nana. Sige, mabiit laang. Sayang laang ti oras ko ditoy. Manaktak kayo? Ato iti suka. Ay katnudanggam ti balakad ko, nasaya at launay. Ngam no saan, at dalatdakan ka, landa.
Lita, pautangan nakman iti sa nga ribaw. Tada pangaramatak ita. Bayadak to inton agsweldo nila kay ko. Pasensyakan landa. Ngamin, nagsweldo nila kay ko, ngam imbayad mi iti utang mi. Sangaribo la dyan da, ngam para iti bagas mi. Ala ka din, Lita. Bayadak to mo lang. Awan at talaga ti maipautang ko ken ka. Sorry, Lita. Imot kamat gayam. Awan pa'y utang mo ana imbag anakam. Ha? Nakautang akan ka iti naimbag anakam, landa? Inikan ka iti iti agkakapintas akawas dagiti anak mo. Ita, di mo amo tagsupapak? Anya? Ita tasyak matag kasapulan. Amunak kumamot at tulungan Imbagak matankan ka ti rason. Ngam no dagiti inted mo akawas ti ubing ti makagapo a pagsawanak iti kasta. Mabitlaan tay nakalaan. Sana bali, tasan pa'y mata na aramat. Ha? Urayam tay nakalaan, tay sublikan ka. Kukwam laang! Oh, apay deta supot, landa. Insubli kanyak ni Lita. Dagiti inted ko akawas ti ubing. Apay nga insubli na. Insinger ko ngamin dagito'y kankwana. Gapo tadinak pautangan iti sangaribo. Anya? Siyak jay tao ama nagtulong. Ngam no siyak tagkasapulan, awan pa'y makatulong kanyak. Daytan di ibagbagakan kalanda. Maditikas ta nga ugalim. Oy, di kan agi padawat pa iti anuan niya ladita na. No isingir mong tumat lang. Masurunak nga rod. Imbagak mo't abayadak to inton agsweldo ka. Ngam di nalakit din kayat. Kat, at damat siguro pangaramatan na iti kwartaa. Kan may isa. Saan mat anas kan una iti pangaramatam ko may iti sangaribo. Taidown mo matlang iti hulugam nga alam. Oray man, kasanon ngay no may itan di aglaklako iti hulugan. Di awan pang down ka. Ibabawi mo di order mo a hulugan. Adula amin dayta. Ay saan na? Basta, irimidyok ti pang down ka. Mala, makamu ka. Wow! Naimas na italinuto masidan na, Cecilia, bakit? At dapat ang mabisinak itinalangab ko. Wow! Adobo a karne ti bahaboy lakay. Ala, ingkamot nga rod padigwan ni Landa, tapno maramanan natin lutom nga adobo. Saanan? Si daon tayo kit din. Maditikas ta bakit? Maditiimot. Tadi na kamot imutan ni Landa. Padigwan na kalata nga oray karne. Iso at padigwan mat Saan nga ro daon? May mayat mat lang dahil naragsak kayo nga agkaaruba, bakit? Amom, ada nang nagko at chismis, may papankan ka. Naimot ka kano. Di mo pa amot agsupapak. Anya? Iso ano at damat na ipadigom, di padigom mat ni Landa iti karne. Ta iso matir aramida na sana ya. Noon niya ti itid na kin ka, supapakam mat. Bakit? Di mat kahit asawan, apilitam ti mangtad niya uray awan maitad mo. May mayat mat lang dahil amom ti makibagay iti kaarubam. Iti kasta, maliklikan ti apa. Oh, ato'y landa. Paramanan ka iti linuto kasi daon. Naimas dayta. Adobo a karnit baboy. Ha? Itaman pa'y, Cecilia. Wan, kaya't kamot a paramanan. Oh, awata mo na. Ay, sige nasayaat mat. Rumbang apadigwan nak takanayon kamot idi apadigwan iti karne. Wan landa. Nulakit di tada maipadigok, paramanan kalata. Takasta ti agkakaaruba. Agpipin na digo. Oh, itaman pa ya pinadigwan na ka ni Cecilia iti karne. Ado siguro ti linuto na. Rumbang laong takanayon kumot idi apadigwan. Iso nga ita, nakaamiri siguro. Ti agkaruba, agpinadigo. Nga may mayat kumano di ka mang namnama apadigwan da kamait. Gapot a pinadigwam ida, tama di ti kasta. No siya, kanayon ko ida apadigwan. Ngam di damat agpadigo, no karni ti sidaon da. Numangted ka, di ka mang namnama iti supapak na bakit. Nagpadigo ka, di ka mang namnama apadigwan da kamait. Takababayan ti kasta nga ramid.
Agpadigo ka ang nagtaod di takawanggam. Sangket nga agururay ka iti supapak na. Lita, alaam dagiti kawas ti ubing. Isublikan ka. Tainsublin mo't ngamin kanya. Ay saanan? Ang mga nuutang ko pa yan na imbaga na akong dayta. Diyak kaya't nga awatan dayta. Alaam latan, Lita. Jak mo't pasupapakan dayta. Sigurado ka? Amom ngamin landa. Nagalas ti ugalim. Mangted ka. Ita pagbalinam nga utang ko na imbaga na akam. Saan itan? Nakaamiris akon. Isungarod nga itad kumanin kan kadagito'y akawas ti ubing. Gaputan nakaamiris akon. Di akon agkidaw kan ka iti supapak na. Ay, Jak pasukatan kan kadagito'y abadbado. Iti uray anya. Itad ko kan ka asi pupuso. Oh, Ate Cecilia, padigwan ka iti kukod ti baboy. Inlaok ko iti white beans. Idisok iti lamisaan nyo, Ha? Naimas da ito'y. Sapay, padigwan ka kumamat iti karnit baka. Bulalo. Ay, kat naimas, Ay na. Ay, gayam. Sorry, Ngamin, nagalas ti ugali. Kanayon nak apadigwan iti karne. Ang pulos, adi ka pinadigwan no karne ti sidaan mi. Uray siya. Sorry mat, Ngamin, nang namnama aklatan iti supapak ti ipadpadigukken ka. Ngam saan gayam maiparbang ti kasjay. Ay, una yan ti panunot ko. Kaslaak ubing. Uray syakmat, Iso, sorry manan, Agpin na diguta. Tagkaruba talakit nga rod. Angam no awan, di pasensya. Ay, katuwan, No adda, pagyamanan. Ngam no awan, pasensya. Landa. Titan gagayem, tinaggibusan, ti may sapay at pakasalitaan tayo, anaadaw iti pagsasaw akunana. Numangted ka, di ka mang namnama iti supapak na. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Intad ko mat siguro amin na dagiti rumba nga para ka na kayo kaanakan. Alahas, sabsabon kan badbado. Agraman kape kanda dumapay. Ay na, agyaman kami, auntie. Gaputa talaga adi na kami malipatan. Nang runa iti alahas. Ay na, nagadon ti alahas mi ngayon intadyo. Ay okay lang, takaanakan kalakad nga rod. Kabsat ko dahi di inam. Kat paranudan ka iti kinaado di kwarta. Pagyamanan yo, tanakaasawa ak iti baknang. Ay, uwan nga ron, auntie. Kansan pa'y anaimot di asawa yo nga Amerikano. Wan ka anakan. Podno ta. Kat ita nagbakasyon ay paranudan kayo iti pagsayaatan. Ay na, agyaman kami manununay, auntie. Ay, uray nila kay ko. Sigurado ang maragsakan, apaman na sumangpit. Gaputad damot alahas na. Siyempre. Ala, saan akong ngagbayag ka anakan? Gaputa mapanak mo at iti kasinsin mo anilokring. Inakmat itad ti parakan kwa na. Ay, adamot ti parakan kwa na, auntie? Uwan Dudua kayo laka anakak. Iso aparanudan kayo ngagpadpada. O sige, auntie. Kat agyaman akunay. Ay na, nagpipintas dagiti alas ngayon tad ni Auntie Mabaknang. Sing-singaw pat, kwenta sa nagpuskol. Kan pulseras apang lalaki. Ay, wala kay. Ay, uray siya. Nagpipintas mat nga alahas ni inten na kanyak. Kan adapay karats na. Ay, mabalinta nga isalda no awan kwartata. Kauna, dahi tati pagsayatan na. Taadaan kay ti baknang ante. Uray siya, mairan-ranod mo bakit? Wan, amin tayo kadagiti anak ta. Saan laada ta? Paiman ta isuot ko amin dagiti alas ka. Ta ipasikat ko man kadagiti karuba. Ay, uray siya isuot ko mat amin. Itikas ta, umapal dagiti karuba. Nang runa damarta.
Sigurado nga apalan nak dayjay. Oh, nakaumay ka man, Gorya. Anya ti bagam. Ay na, awan. Umay ko lang ipakita kan ka dagito alahas ko. Oh, kita mo? Oo, ay na. Nagpipintas daan niya. Nga ron, naimbag ka pa'y tadda alahas mo. Ay, sikan ate adda anti na abak nang. Kat nasaya at launay tadagayam antim abak na. Kastoy ate alahas. Saan akas iti alahas mo apasig a plastik? Dagitay sagbabain te. Uray man, tabagay kumag. Angam siya, saan ko abagay dagiti plastik? Dagiti alahas nga adda kalidad na tibagay ko. O sige inakon, Marta. Sige. Pasikat talaga day tao babae. Umay nalaim pasikat dagiti alahas na. Uray anya, ipasikat na. Uray kagat-gatang na at t-shirt, ipasikat na. Akas la isulaang tadakwa tanang. Daan. Itay pa'y amadlaw ko ni Dato. Talagang ipaspasikat na dagiti alahas na. Impatong natikan ni kita dakulap na itilugpunan. Sana pagkutsi-kutsyan dagiti ramay na. Nakapulseras pa Sakit nakakwintas. Kaya kita nakagasta, Danilo. Apalam ka rin na yung alahas ko, ha? Ay, saan? Mas dawak lang amin. Tayin suot mo mat amin nga lahas mo. Wala. Kasta lang tiyak. Nagati, kaya kung aramida, aramida. Pasikat kakit di atao Selamat bagbagan nila, pare. Ay, awan! Anya kumangay ti baga? Sige, dito ikan. Ada kasaritak atao di taabanda. Para! Talagamat nga minapasikap tayo jay agurya. Inmaymat dito istor ko. Nagbayag dito Katamom ka di. Ay, nakaalahas. Kasta. Nakaaritos, nakakwentas, nakapulseras. Kan nagado ti singsing iti ramramay na. Amin samat aramay na kat nakasingsing. Anya? Inmay lagi matang iti asin kan bitsin. Ay ngam nagbayag dito isika. Maawatak latan ipaspasikat na kanyak dagiti alahas na. Anya nga itimbagam kunkwana. Awan, jak dengdenggan dagiti bagbagana. Impadlo ka adyak entrisado iti bagbagana. Si kamot. Pinakitaam latta kumaa iti nasayaat. Jak lang amin magustuhan ti pasikat a tao. Masurunak amang kitkita kenkwana iti kasjay alangana. Nakaalahas kit den kat kompleto pay. Manipod lapayag aging ga iti ramay ti ima na. Apay, dakas ka day? Adala ang iji balay da. Ngam nakaalahas kit din iti nabalor. Ay, sabagay, uray siya. Masurunak mag. Angam, bayan tayo latta. Takas jay dalakit ngarod nga agasawa. Wen ngarod, nagasawaan da pasikat. Ngamaditi pasikat. Tapakaisagmakan la dayta. Ay, paapalam dagiti kaarubam. Ngam nagadumat ti sa uda kontrakan ka. Isu amade. Agaramat ka iti alahas ngam ilugar mo. Isumat. No di dakat pasikat talaga. Kasta una ti apal kanyak ni Danilaw. Hagasap, sang kakita na. Di na may sina ti panang kita na kadagiti alahas ka. Nagado ngamin. Uray da Marta kan Lina. Ay, apalan dakdagi jay. Ngamin, awan ti alahas da akas iti alahas ko. Kukwa dalatan ate, umapapal ba kahit? Ay talaga Nangro na pa'y, tadakal mati sweldom iti pagpapaayam a kumpanya. Lakay. Makagatang ta iti agkakapintas akawas tayo kadag iti anak ta. Wala. Nangro na pa'y tawanan deduction ko. Iso gumatang kalata iti kawas tayo. Wala. Intun agsweldo ka. Agpaili ak. Ay wala. Igatangak dagiti anak ta iti sapatos kan kawas da. Agpabaro tayo man Ay, Marta! Ay na! Ay, si kamot gayam day tamasabat ko. Papanam?
Ijay balay da na nga. Inak agsingeri iti pautang ko itinatang. Ay, kasta? Oh, sa dino ti papanam, ta nakaalahas ka manan. Agpaili ka? Wen Nagsweldo ngamin nila kay ko. Kat inak gumatang iti kawas me. Kan agkakaimas asidaan me. Aya, ngam saan mat anas ka nga agaramat ka iti ado nga alahas, numapan kalagayam makichinda. Ta saan mat kat apas kan ti papanam? Apal mula dayta. Gurya, di ka agpasikat, taamangan no pagdaksam to. Kasano ko mapagdaksak ngay? Inak man langan. Apal mula dayta. Dakkel nga min ti apal na kanyak. Eso ti ammo. Ano kang mana ngayon? Miss? Mabalin ka diya sumurot ka kanya? Ay, nagtauran a lalaki. Umay ka, miss. At dalay lawlawag ko kan ka. May papani ti negosyo. Kaya't panagkuna, agking naawatan ta. Ngamin, nasan kagayam iti alahas. Ay, talaga ano, sumak iti alahas. Ito agtugaw ta iti daytoy a bench, miss. Wan gayam. Siyak ni George. Sika, anya tinagan mo? Ay, gurya, tinagan ko. Wan gayam. Adda ngamin negosyo. Katagat-gata nga kadagiti alahas. Iso nga di nakita ka, inawis ka nitoy. Tapno kasarita ka. Ay, kasta ka de. Kastoy data. Gatangak dagiti alahas mo. Dakkalagata di ibayat ko. Dayta lang tamasapol nga da ipaunam a kwarta para iti negosyo. Uray 3,000 pesos lang. Mabalindaytan. O sige. Sige nga rod, miss. Ikatemon dagiti alahas mo. Taited mon kanyak. Kanjay 3,000 nga ipaunam para iti negosyo ta. Wan. O subak dagiti alahas ko. Kan ited konti 3,000 pesos. Apay ngay. Di batan agsuble jay lalaki anang tadak iti alahas ko. Agraman ti 3,000 pesos nga gem ko. Apay ngay. Di batan agsuble. Kuna na nga dala awagan na biit. Hanggang awan matan. No kasta na biktima kan Ay unay kan. Apay di ka man lang nakadlawan. Tsaka mo. Basta ti malagip ko. Kat kuna na nga ada negosyo apang isarkan na kanya. Ay susawanay. Nabiktima ka na dinauras. Ay nalakay. Sayang pa'y dagiti alahas ko. Agraman ti cash at 3,000. Nagkunang amin na kundi alahas ka mapan may kitsinda. Anya ita? Inulaw na kan ti manangal lilaw a tao. Ay lakay. Apay ngay ngagungat kamatan. Wala ata sayang dagiti napukaw kan ka. Win nga road. Tantumot ta kundi alahas ka iti adok. Kat mapan ka lang mo't makitsinda. No di kagat pasikat a tao. Na? Kauray mo't sika. Ala, manipod ita. Santan ngagpasikat gurya. Delikado mo't gayam. Diyak kaya na maulit pa'y dayto yan napasamak. Uwin Marta, dayta ti damag ko napasamak ka ni Gurya. Ay, kaasimat nga rod Anya kaasi? Pag nakman na para magtumot ngamin, pasikat. Di ka nabod na Naimbaglaang nga takas jay awagas. No ngay hinold up da sa dapin natay. Nalabit?
Nabudol-budol ni Gorya. Isuan naglakaan na alilaw. Ay, un nga taa. Taada dagiti kakasta at tao. Kasta tiwagas da. Tapno agkakwartada. Hipnotismo ako nada. Isuan siya. Diyak kaya ti agparparamag dita. Taamangan no iso ti pagdaksak. May sagmakak laang. Ay, uray siya ka. Nasa isaya at matlaang tay napakumbaba. Adi mo ipadlaw nga ado ti alahas mo. Wano kwartam. Iti kasta. Mailiklik ka iti pakaisagmakan. Lita, gumatangak man iti sabon, taglabaak man. Oh, itaman pa nga awan alahas mo, Gorya. Amumutan tinapasamak kanya. No kasta, pudno gayam tay damag ko? Wan, pudno. Oh, di agaramat kalata iti alahas. Saan ka di nga ado ti alahas mo? Basit laangan tinatda. Hanggang jak kayatan nga isuot. Apay ngay? Isuot kulatan no adda pasken apapanak. Pasikat ka ngamin unay, Gorya. Ha? Sa bagay, kastala ti biyag ako nada. Aramidem ti kayat mo iti biyag. Tabiyag mo lakot nga roday ta. Ngam no daduma, di tay pampanunutan dagiti ibunga na. Wen nga rod. Kas ita, naisagmak kagayam, gapo iti kinapasikat mo. Agasam ngay ngamen, tanapumpon no taramramay mo iti singseng. Sapay pasig a gold. O, di talaga na isagmak ka. Sa bagay, dayta napasamakan ka, ay kat pagadala mo Talaga Iso mababain akon kadagiti kaaruba. Ngamin, katkatawaan da. Ay, di mo maikat dayta. Takinapod no na, oray siya kat masurun kan ka, gaputa pasikat ka a tao. Ha? Nga madamat adal, anapidot ko dita, Gorya. Arumba nga ditay agpasikat, gaputa amangan no maisagmak tayo. Burya, may mayat matlaang daytay simple laang ti panagarwat. Saan aga puta ado ti alahas mo, wano kwartam, kat ipasikat mo. Sorry Marta. Ngamin, may saka idi pinaspasikatak. Hanggang talaga nakaamiris itan. Uray nila kay ko, nakaamiris mutan. Tanagpadaan mimot ngamin apasikat. Nasaya at no nakaamiris kayon. Ngamen, addaan na kyaw. Kat saan nasaya at akit kitaan dati kasta nga ugali yaw. Tamangan no tumulad da kada kayaw. Wen nga rod. Iso nga ita, laglagi pun tayo akanayaw. Asaan tayo nga agpasika. Taamangan no maisagmak tayaw. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita anaadaw iti pagsasaw ako nana. Di kaagpasikat tamangan no pagdaksam to. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Intad ko mat siguro aminan dagiti rumba nga para kada kayo kaanakan. Alahas sabsabon kan badbado. Agraman kape kan dadong mapay. Ay na, agyaman kami, aunty. Gaputa talaga adi na kami malipatan. Nang runa iti alahas. Ay na, nagadon ti alahas mi ngayon intadyo. Ay okay laang, takaanakan kalakad nga rod. Kabsat ko dahi di inam. Kat paranudan ka iti kinaado ti kwarta. Pagyamanan nyo, tanakaasawa ak iti baknang. Wen nga rod, aunty. Kansan pa'y anaimot di asawa yo nga Amerikano? Wan ka anakan. Podno dayta. Kat ita ta nagbakasyon ay paranudan kayo iti pagsayaatan. Ay na, agyaman kami manununay, ante. Ay, uray nila kay ko. Sigurado amaragsakan, apaman na sumangpit. Gaputad damat alahas na. Siyempre. Ala, saan akong ngagbayag ka anakan? Gapot mapanak mo at iti kasinsin mo ani Lokring. Inakmat itad ti parakan kwa na. Ay, adamat ti parakan kwa na, ante? Uwan
Dudua kayo laka, anakak. Iso aparanudan kayo nga agpadpada. O sige, ante. Kat agyaman akunay. Ay na, nagpipintas dagiti alas ngayon tad ni Auntie Mabaknang. Sing-sing opat. Ka? Timada! Anya? Ala, umay ka. Diram usan tatarupam ije gripo. Darasam! Apay akas jay tinaramid mo kini Norton si Kablangka? Imbagak mat adi ka agoy uyong. Kwa, nanang. Kan kunak mat ngamin adi ka umad adayaw ngumsubag kamay. Timmaray kalata. Nanang. Inton maminsan, di kan agoy uyong kadagiti ka ayam mo, ah? Nanang. Saan anasaya at yagoy uyong? Kanti kayat ko, di ka kumaumad adayo. Saan ka apawilan na makaayam kadagiti padam ng ubeng? Basta di ka umad adayo. Kang runaan na, jak kayat ang mapan ka ijay karayan. Nalawag, ah? Nanang. Delikado ijay karayan. Ang mga numalmas ka. Iso adi ka mapmapan ijay, ha? Nanang. Da kayo adwa, Blanca, kanena. Di kay mapan iti naunag, ah. Ang mga numalmas kayo. Nanti! Nina, umay ka. Mapanta ija abanda. Tagmayat ija. Ah, sige, mapantag lang ay. Wow! Tagmayat kati karayan. Talaga ang kayat ko dito eh. Umayak lang nga oray may paritan nak ni nanang ko. Oray ni nanang ko. Palitan nak nga umay diti karayan. Ngam, intarayak, ah. O sige, ang patpating na taman basit. Sige. Wow! Nagmayat ti danom. Nagmayad. Nagmayat ka ka. Naunag! Naunag! Ay, nabat. Impatong natikan ni kita dakulap na itinugpunan. Sana pagkutsi-kutsyan dagiti ramay na. Nakapulseras pa eh. Sakit nakakwintas. Oh, kaya kita nakagasta kanilo. Kapalam ka rin dagiti alahas ko? Ha? Ha? Ay, saan? Mas dawak lang amin. Tain suot mo mat amin nga lahas mo. Wala. Kasta lang tipiyag. Magati kaya kung aramida, aramida. Pasikat kakit di atao ah. Selamat pagpagam nila, pare. Ha? Ay, awan! Anya kumangay ti bagak. Oh, sige, dito ikan. At nakasaritak atao di taabanda. Para! Talaga mat nga minapasikap tayo jay agurya. Inmaymat dito istor ko. Nagbayag dito eh. Katamom ka di. Ay, nakaalahas. Kasta, Nakaaritos, nakakwentas, nakapulseras. Kan nagado ti singsing iti ramramay na. Amin samat aramay na kat nakasingsing. anya? Inmay lagi matang iti asin kan bitsin. Ay ngam nagbayag dito isika. Maawatak latan ah. Ipaspasikat na kanyak dagiti alahas na. Kan, anya nga itimbagam kunkwana. Awan. Jak dengdeng ganda iti bagbagana. Impadlo ka adyak entrisado iti bagbagana. Si kamot. Pinakita am latta kumaa iti nasayaat. Jak lang amin magustuhan ti pasikat a tao. Masurunak amang kitkita kenkwana iti kasjay alangana. Nakaalahas kit den kat kompleto pay. Manipod lapayag aging ga iti ramay ti ima na. Apay, dakas ka day? Adala ang iti balay da. Ngam nakaalahas kit din iti nabalor. Ay, sabagay, oray siya. Masurunak man. Ang bayan tayo lata. Takas jay dalakit ngarod nga agasawa. Wenarod, nagasawaan da apasikat. Ngamadi ti pasikat. Tapakaisagmakan laday ta. Ay, paapalam dagiti kaarubam. Ngam nagadumat ti sa uda kontrakan ka. Isu amade. Agaramat ka iti alahas ngam ilugar mo. Isumat, no di dakat pasikat at talaga.
Tas daw na ti apal kanyak ni Danilaw. Hagasap, sang kakita na. Di na may sina ti panang kita na kadagiti Alaskaw. Nagado ngamin. Uray da Marta kan Lina. Oh? Ay, apalan dakdagi jay. Ngamin, awan ti alahas da akas iti alahas ko. Kukwa dalatan ate, umapapal ba kahit? Ay talaga ah. Nangro na pa'y, tadakal mati sweldom iti pagpapaayam akumpanya. Lakay. Makagatang ta iti agkakapintas akawas tayo kadag iti anak ta. Wala. Nangro na pa'y tawanan didaksyon ko. Iso gumatang kalata iti kawas tayo. Wala? Intun agsweldo kang. Hmm. Agpaili ak. Ay, wala. Igatangak dagiti anak ta iti sapatos kan kawas da. Agpabaro tayo manay. Ay, Marta! Ay na! Ay, si kamot gayam day tamasabat ko. Papanam? Ijay balay da na naingga. Inak agsinger iti pautang ko iti natang. Ay, kasta? Oh, sa dino ti papanam, tanakaalahas ka manan. Agpaili ka? Wen ah. Nagsweldo ngamin nila kay ko. Kat inak gumatang iti kawas me. Kan agkakaimas asidaan me. Aya, ngam saan matanas ka nga agaramat ka iti ado nga alahas, numapan kalagayam makichinda. Ta saan mat kat apas kan ti papanam? Apal mula day ta. Gurya, di ka agpasikat, taamangan no pagdaksam to. Kasano ko mapagdaksak ngay? Inak man langan. Apal mula day ta. Dakkel nga min ti apal na kanyak. Eso ti ammo. Ano kang mana ngayon? Miss? Mabalin ka diya sumurot ka kanya? Ha? Ay, nagtauran na lalaki. Umay ka, miss. At dalay lawlawag ko kan ka. May papani ti negosyo. Kaya't panagkunat, agkin naawatan ta. Ngamin, nasan kagayam iti alahas. Ha? Ay, talaga ano, sumak iti alahas. Ito agtugaw ta iti daytoy a bench, miss. Wan gayam. Siyak ni George. Sika, anya tinagan mo? Ay, gurya, tinagan ko. Wan gayam. Adda ngamin negosyo. Katagat-gata nga kadagiti alahas. Iso nga di nakita ka, inawis ka nitoy. Tapno kasarita ka. Ay, kasta ka de? Kastoy data. Gatangak dagiti alahas mo. Dakkalagata ti ibayat ko. Dayta lang tamasapol nga da ipaunam ak kwarta para iti negosyo. Uray 3,000 pesos lang. Mabalindaytan. Sige. Sige nga rod, miss. Ikatemon dagiti alahas mo. Taited mon kanyak. Kanjay 3,000 nga ipaunam para iti negosyo ta. Wan. Usubak dagiti alahas ko. Kan ited kunti 3,000 pesos. Sapay ngay. Di matan agsuble jay lalaki anang tadak iti alahas ko. Agraman ti 3,000 pesos nga gam ko. Apay ngay. Di matan agsuble. Kuna na nga dala awagan na biit. Ang awan matan. Anya. No kasta na biktima kan Ay, unay kan. Apay, di ka man lang nakadlawan. Tsaka mo. Basta ti malagip ko. Kat kuna na nga ada negosyo apang isarkan na kanya. Ay, susawanan. Nabiktima ka na dinauras. Ay, nalakay. Sayang pa'y dagiti alahas ko. Agraman ti cash at 3,000. Nagkunang amin na kundi alahas ka mapan may kitsinda. Anya ita?
Inulaw na kan ti manangal lilaw a tao. Ay, lakay. Apay ngay nga gungat kamatan. Wala ata sayang dagiti napukaw kan ka. Win nga rod. Tantumot ta kundi alas kay ti adok. Ket mapan ka lang met makichinda. No di kagat pasikat a tao. Na! Kauray matsika! Ala, manipod ita. Saan tan ngagpasikat gurya? Delikado mo't gayam. Ha? Diyak kaya na maulit pa dayto yan napasamak. Uwin Marta, dayta ti damag ko napasamak ka ni Gorya. Ay, kaasimot nga rod Anya ka asi? Pag nakman na para magtumot ngamin, pasikat. Di ka nabon na Naimbaglaang at akas jay awagas. No ngay hinold up da, sa da pinatay. Ha? Nalabit? Nabudol-budol ni Gorya. Isuan, naglakaan na lilaw. Ay, un nga taad da dagiti kakasta at tao. Kasta tiwagas da. Tapno agkakwarta da. Hipnotismo ako na da. Isuan siya. Diyak kaya ti agparparamag dita. Taamangan no iso ti pagdaksak. May sagmakak laang. Ay, uray siyak Nasa isaya at matlaang tay napakumbaba. Adi mo ipadlaw nga ado ti alahas mo. Wano kwartam. Uwan iti kasta. Mailiklik ka iti pakaisagmakan. Lita, gumatangak man iti sabon, taglabaak man. Oh, itaman pa nga awan alahas mo, Gorya. Amumutan tinapasamak kanya. No kasta, pudno gayam tay damag ko? Wan, pudno. Oh, di agaramat kalata iti alahas. Saan ka di nga ado ti alahas mo? Basit laangan tinatda. Hanggang jak kayatan nga isuot. Apay ngay? Isuot kulatan no adda pasken apapanak. Pasikat ka ngamin unay, Gorya. Ha? Sa bagay, kastala ti biyag ako nada. Aramidem ti kayat mo iti biyag. Tabiyag mo lakot nga roday ta. Ngam no daduma, di tay pampanunutan dagiti ibunga na. Win nga rod. Kas ita, naisagmak kagayam, gapo iti kinapasikat mo. Agasam ngay ngamen, tanapumpun no taramramay mo iti singseng. Sapay pasig a gold. O, di talaga na isagmak ka. Sa bagay, dayta napasamakan ka, ay kat pagadala mo Talaga Iso mababain akon kadagiti kaaruba. Ngamin, katkatawaan da. Ay, di mo maikat dayta. Takinapod no na. Oray siya kat masuron kan ka, gaputa pasikat ka a tao. Ha? Nga madamat adal, anapidot ko dita, Gorya. Arumba nga ditay agpasikat. Gapo taamangan no maisagmak tayo. Gurya, may mayat matlaang daytay simple laang ti panagarwat. Saan aga puta ado ti alahas mo, wano kwartam, kat ipasikat mo. Sorry Marta. Ngamin, may saka idi pinaspasikatak. Hanggang talaga nakaamirisak itan. Uray nila kay ko, nakaamiris mutan. Tanagpadaan mimot ngamin apasikat. Nasaya at no nakaamiris kayon. Ngamen, addaan nakyaw. Kat saan anasaya at akit kitaan dati kasta nga ugali yaw. Tamangan no tumulad da kada kayaw. Huwag nga rod. Iso nga ita, laglagi pun tayo akanayaw. Asaan tayo nga agpasika. Taamangan no maisagmak tayo. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita adaw iti pagsasaw ako nana. Di kaagpasikat tamangan no pagdaksam to. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag!